Moretso e buile nako gape re kopana jalo mo kgaolong ya boraro ya thulaganyo ya rona ya metshameko ile sekutlwana sa metshameko mo Konka Online la melina ke bidwa wa Tile Jacobs re tlogona mmogo re seka metshameko e farologaneng re lebella bokutlo jwa beke gore bo re tshwaretse mo metshamekong yeo me ga ke tle go tsamaya ke le no sija ka gale gompieno re na le moyeng re bararo ga re babedi ja ka gale me ke tla rata ba ikitsisi gore ke bone bomang mo letsatsing la gompieno. Ke go leboge OJ dumedise botlhe ba sela morago me ba ikanya thulaganyo ya Konka Online go itse gore go diragala mo lefatsa tsa metshameko a re bone gore mo tsela gompieno re ba tshwaretse eng se ileng gore se ka ba feletsa se ba itumedisa le go ka feletsa se ba rupella ga re bua ka tsamero ya metshameko lefatshe ka bophara o ba boleletse gore kwena mang ke nna wa rabile ga borone moanedi wa metshameko mo Motsweding FM a ke lwedise babogedi ke go lebogile ati ke go lebogile le wena Rabi ke nna moye mo thulaganyeng yo mme nna ka leina ke nna o laotse ke padisa mogasi wa metshameko mo Motsweding FM go ntse fela jalo motho etso fela fa ke dithankgolla o tla itse gore re tswa mo bekeng ya Afrika Borwa ine aparetswe jalo ke leru le lentsho mo segolo thata jang ba ratile balatedi ba motshameko wa dinatamagobe ba o bitsa jalo motshameko wa mabole re bona jalo tshimega ya maloba makgetlo a le mararo mo maphateng a le mararo e leng jalo The Rose ba le bantsi ba sa rata bidiwa The Rose of Soweto in the Rose of South Africa me motakare mo ga go robetse ka kagiso ona la bofelo ka kwa Soweto mo letsatsing la bone me fa re tswa mo go tseo tsa metshameko yeo ya lebela re tswa mo motshamekong yeo wa mabole re lebela jalo mo motshamekong e nngwe farologane re lebela motshameko wa rugby tla itse gore setlhopha sa Afrika Borwa sa a ke tsore ke sa makgarebe kgotsa sa basadi go tle go nne le ketsaetsego mo ntlheng eo fela se tsweletse se a tshameka mo metshamekong ya Africa Cup Rabi o tla re ba mo dinako gore ntse go diragala mo setlhopheng seo go bua nnete OJ ntse ba tsweletse go ka dira bontle setlhopha sa makgarebe ka ntse ka ne ke le mo tse sila mabane ke ne le tshona go ka utlwa kgatiswa ga no le Sindiso Boy e le mo kapteni wa setlhopha seo sa makgarebe sa Afrika Borwa ga re bua ka rugby ya boditšhabatšhaba a ka gore ba itumeletse tshameko a setlhopha e bile ba eletsa go ipona ba dira sentle mo kgaisanong ya Africa Cup e tsweletseng pele kwa nageng ya Madagascar kwa toropong ya Antananarivo me a ka gore kgatlana naga ya Kenya o buisana lo bega gampele ga motshameko kgatlana naga ya Kenya a ka gore ba itse gore ga go nna motshameko o bonolo me go na le di lepedi le tharo tse ba di bankantseng pele ga motshameko o me gape sengwe sana se bua gana buisana lo bega gang ka ile gape gore go botlhokwa thata gore metshameko ya rugby e tswelele go godisiwa mo nageng ya Africa Borwa ba boele gape kwa dikolong ba bone gore ba ka dira ka tselentsinyang go aga gape ba tshameki ba ileng gore ba tla tswelela go ka feletsa ba gata mo ba gatileng gone ka ntlha gore ga ba ka feletsa ba bona ba borogi fela ka ba ka tswelela go ka dira bontle fela ka setlhopha sa Makausa the Springboks ka gore le bone ke the Springboks me bone ba dira tiro ka fa letlha gore la makgarebe me sempo nya boditšhabatšhaba me a ka gore katlego e tla rotletsa thata makgarebe mo nageng ya Afrika Borwa ba sela mora go tsamero ya rugby gore le bone ba dire ka natla ba tle ba newe tshono ga feletsa ba emela Afrika Borwa metshamekong ya boditšhabatšhaba so se tla itumedisa thata me segolo bogolo re fetsa go bona jalo ditlhopha tse leng tsa makgarebe mo Afrika Borwa di dira sentle mo metshamekong segolo thata jang mo metshamekong ya kgwele ya dinao fa o ne lebela setlhopha sa Mamelodi Sundowns tiragatso ya bone e ne le tiragatso e manontlhotlho mo kontinenteng o lebela setlhopha sa banyana ba kgonne go ka fenya sejana sa AFCON mme ebile ba kgonne le go ka ya kwa legatong la mantshano lekgetlo la ntlha setlhopha sa kgwele ya dinao sa Afrika Borwa se fitlhela kwa legatong la mantshano la sejana sa lefatshe re ba eletsa tsotlhe tse dintle setlhopha seo sa makgarebe a rugby mo Afrika Borwa re tswa mo metshamekong eo ya rugby jaanong re boela mo metshamekong ya kgwele ya dinao mo letsatsing la mabane go ne go tshwere jalo dikabo tsa mo letsatsing la boraro motakarialo go tshwere jalo dikabo tsa the DStv Premiership mo re boneng batshameki ba le mmalwa ba ba farologaneng le mo katisi ba bona jalo dikabo tla re ba mo dinakong Rabi mme o tlhalosetse gore a re simolole tota ke simolole go ntleng ka mokatisi wa kgwedi Rulani Mokwena ke a go tsenya bena o laotse mo ntleng ye gore maikutlo a lona ke eng Rulani Mokwena a o tshwanetse ke tlotla eo kgotsa le nena ga ne mong gore a ka bona tlotla eo go bua nnete OJ go ka tshameka setlhopha sa Mamelodi Sundowns tlotla e mo tshwanetse Rulani Mokwena ka gore
ga ne ke lebella ka no tlhalosa mo biking e fitileng ga re tsweletse go ka seka tsa merwa metshameko ka gore ga re bua ka lega go nna le tsile go lebellwang dilo ka teng ga re lebella gore ra kgola batshameki ba dirileng sentle ka kgwedi ga re bua ka setlha le ga re lebella gore ke motshameki o feng yo gaisitseng ba tlhalositse tota ba Premier Soccer League le ba borogi DStv Premiership ba ba borogang le ga ya rona na ga Afrika Borwa ba feletsa ba ka so se le seng gore metshameko e le metlhano mo Mamelodi Sundowns ba fentse metshameko e le mene ga isi ba latlhegile ba tshamekile maleka motshameko le mongwe go a bontsha gore ga ba lebella dintlha ba kgobokantse go utlwala mme gape le ka tshameko le tsilentse ba dira ka yone mo setlheng se ke ka mo ba boneng go le botlhokwa thata gore Lulane Mokwena a fenye ka ba mo ya mokatisi yo gaisitseng mo kgweding go ntse fela jalo a me fa ke lebella ntlha ya mokatisi yo gaisitseng wa kgwedi go pola gore na gaisana le bomang o na gaisana le mokatisi wa Orlando Pirates Jose Riveiro o na gaisana le bobedi jwa Chippa United kwa Nelekop le Thabo September o na gaisana le Steve Barker mme ke tsa gore go a ka nna ke kgatlhano le tshwetso eo le mororo baatlhodi ba voutetse Lulane Mokwena ke tsa gore ka ba ifile Steve Barker o lebeletse ka mogolo gore Stellenbosch ba tsamaile ka gone mo setlheng se metshameko le masomabedi le bone ba sa latlhegelwe bonyane bo ba botsamaileng ne le go tshameka maleka le gone mekgetlo a le mararo ka tatelano morago fo re bone setlhopha sa Stellenbosch ba dira bontle thata mo gaitsanong ya the Nedbank Cup le mororo ba latlhegetswe mo kgatlhanong le setlhopha seo sa Mamelodi Sundowns fela ke tsa gore tlotla ka bifilwe setlhopha seo sa Stellis it's a pity ba itharabologeletse nako e sa le gale me ntlha faola tse ke gore ga e batle o e lebella go tswa ko tshimologong o e lebella mo kgweding ya Phatwe e re le mo go yone gore Steve Barker o dirile jang Lulane o dirile jang Jose Riveiro o dirile jang o tla go tlisa mo ntlheng eo jaanong fa re tsaya ka kakaretso re lebelela setlha se feletseng ka dumelana le wena mme a re lebelele kgwedi a o dirile sentle go ka gaisana le Lulane Mokwena go ka nna o tipile di-box tsotlhe tse di maleba Steve Barker ke fela gore kana kwena dirana ke kana kuyi mo setlheng se re le mo kgweding e re le mo go yone Mamelodi Sundowns Lulane Mokwena na se tsale ko pele go senene ka dintlha jalo le jalo mme fela se tsa gore Steve Barker na tshwana jalo ke tlotla eng Rabi OJ go tlhagile gape ka bo kgotsa go ndile motshameki gape a kgolang ka ya go itsisiwa ka motshameki yo gaisitseng wa kgwedi e leng gore mo gone o laotswe le OJ mme ba tabogetse go setlhopheng sa Chippa United Sino Xolo kwa iba ke ena fentseng ka bo eo ba ikutlwa ga go ma ikutlwa ga OJ fa o lebella mokgoba mo tlhophileng ka gone ke a dumalana le ba baneng ba le ko ba tlhopha metshameko le mene a no sa mo metshamekong yotlhe e tshamekileng ka tatelano gantsi o lebella gore ke mang o dirileng se se tshwana le sa se dirileng ga gona ope o se dirileng se se tshwana le sa se dirileng mme ke nagana gore ke dumalana le bone gore monna yo e bena mosimane wa tlhophile gore e nne motshameki wa kgwedi Rabi ga ke go tsa sepe mo ntleng eo le nna ke re ka satla mo godimo ga se sengwe ke tshwetso e maleba go ka nna tota ya ka a dia sa tswa go bua o nitse no di nne mo metshamekong e le mene 26 year old a nna ya le pelo ya tau a gona go dira sa se dirileng mme fa ro a lebella fa se tlhase simologa ke motshameki le gore o na sa bone nako ya go tshameka jalo le jalo so ke tsa gore ke tshwetso e maleba ke batla re tle mo ntleng ya no ga ke itse mokgwa o bona nno ka teng a se ka mokgwa ke bonang ka teng yo mongwe tla bona nno ya gore no ya ga Yusuf Mart e ka nna ngwaga Shome no ya ga Tebogo Mokwena ke yone ntlanang a goal of the decade ga ke itse no re lebella jang ke tsa gore ba lebella maemo a leng gore ga o no nosa o no iphitlhela mo gone ke ipotsa gore selebego sa motshameko a se tsa karolo go lebella le go ka tlhopha gore ke mang motshameki o re monang ka ba o re kang gore ke la no senno ya gaiseng ya kgwedi ke dio tsele gore ke tla ke ipotsa tsone mme go ka nna OJ nna ke lebella gore o nositse mo maemong a ntseng jang ka gore ke itse gore o botse se botsa ka boenetswe le ka wana la Aseko Etiwani wa setlhopha sa Sekhukhune United ebile ke rata le ka tsela e a tlhalosang ka one OJ ka gore o simolotse ka go bua ya ga Yusuf Mart le ka wana la Tiwani o nositse a sena go ka tlola molagare tota ebile ke re mo godimo ga molagare kwa le baleng la Peter Mokaba kgatlhanong le setlhopha sa Cape Town Spurs a le ka fa letlhakore la molema a ba bona gore motshwareng wa setlhopha sa Cape Town Spurs ga yo mo moleng
a ba motlhola le kgakala a o na nosa gone a maikalelo ene le go nosa batshameki ba go la dina go bua nnete ga ba na nnete ya ka araba re na nosa ba bangwe ba ka feletsa ba tsaya gore ga kgona go ka feletsa e raga sentle o ne a batla go ka nopola motlhabadintle mme ga o e lebeletse sentle a re mo feseletsa re ke benefit of a doubt nekete ke motho e leng gore o ne a nosa mme ra itse gore nakong ga o sa e rage sentle e kgona go ka feletsa ya kgakala re batla go bo row 3 row 4 yaanong ke tsaya gore ga ke boela go wena OJ ke boela go wena Mr. ke gore ba lebelela gore o nositse ka tsela e ntseng jang ka ntlha gore ga o lebelela nno eo o na le kgakala no go stepa motseng sa kgatelelo mme ga go bonolo ga feletsa o nosa nno e tshwana le eo ga re ka bona dikgwedi di le 10 re boeletse go go nna bokete gore ka feletsa kgona go ka dira seo gape ke araba botso ga go atika ntlha ya no e kete mo Afrika borwa go lebellwa segala kgotsa maemo le mo gone jaaka Rabia sa tswa go ika ke gopola dingwaga di le malo tse di kumorago ngwaga ke tepedi le 13 kgotsa setla sa 2012-2013 no ka boyo ke la fengwa ke motshameka morago ga Maloba Super Sport United Modi of anuse no e ba ne ke le ko nre kwa Tresville fa ke gopola sentle lebella gore Modi of ona no sa le bokgakala jo boka e kete segala ke sone se se go nang jalo ka boye mo ligenya DStv Premiership le gale re tswa mo go yone ntlha ye gore ke dikabo tse di tshwerwe jalo tsa the DStv Premiership mme re tlana re letile go bona gore na re ke manyo tla feletsang kwa bofelong jwa letsatsi a tlhophile jaaka motshameki wa setlha ga ke itse ga ke solofele gore go ke na le tumelo ya gore re mo nakong jaanong ya go ka itse gore ke ma motshameki yo re ka mo supang ka seatla gore yo o na tshwanetse seatla gore ka nna motshameki yo gaisitse mo setlheng se Ronwen Williams ba le bantsi ba tla re wa go etsa gape go nna motshwara dine o gaisitseng wa setlha ka ntlha ya tshameko ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ke le nosi ga se ke itse gore ke mang yo tla reng ke motshameki wa setlha se na o je go ka nna ke tlhopile ga ke itse gore go re go la o tsa tshega ka ntlha gore nkile ke a mo itsisi mene ke a bua re dira tiro mo motshameko mo motshameki o na amega ke motshameki wa setlhopha sa Orlando Pirates Patrick Maswangae go ka nna ke tsa gore ga ile gore ka fenya ka boyo mme batshameki ba tla ba gaisana go ka fenya ka ba motshameki yo gaisitseng wa setlha Patrick Maswangae ke a mmala fao ka ntlha gore ga ke bua ka lega fela o na le motshamekong ile super ya itsisitswe ka motshameki yo gaisitseng ga ke bua ka metshameko ya lega fela ke sa lebelle segele sa Nedbank Cup ke sa buisepe ka MTN 8 Patrick Maswangae go ka nna ke motshameki o gaisitseng wa setlhase Rabi go tsibogela tshwaelo ya gago le ena ati na ya ntsietsa ka ntla gore fa ke re ke lebella batshameki mo setlheng se ke palwa le ke go nopola ba le bararo ba ba ka gaisenelang ka boye fela fa ro wa lebella Patrick Maswangae ke ene fela o ka reng ke go fitlhela ga jana ke ntlhopeng bangwe ba re tebogo mo kwena I beg to differ fela ke tsa gore Patrick Maswangae tlotla ya mo tshwanela mo kabong ke a go farologana thata le lona ka ntlha ya fa ke na le motshameki wa ke motho ke ratang go lebella motshameki yo batho ba le bantsi ba sa mo lebeleleng mme a dira tiro fa ke gopola mo malobeng fa go gopola batshameki ba tshwana le bo Benson Mhlongo lebella bo Sean Poggenpoel ke batshameki ba bana ba dira tiro mme ba sa tlhagele mo di front page mo makwalo di kganye go sa bue ka bone mo di ale mo ye bo Thandaiso Khuboni ke tlo go bolela ka motshameki yo nna fa se ke tla tlhophiwa jaaka motshameki wa setlha ke la ka go utlwa botlhoko thata Ikram Reiners fa o lebella tiragatso ya mosimane yo go setlhopheng se mothakareng ke setlhopha se ga se fashionable ga se setlhopha se mo mokatisi mongwe ke la bua re setlhopha sa go ga sa fenya ka gore ga se sexy ba re ke mamokatisi o na fenya sejana kwa setlhopheng sa kwa Zambia wa parang hempe tswiu Hevrina tlhalosa a ke itse Zambia ne sa tlhophiwa jaaka ya setlhopha se fenga tlhalosa gore setlhopha sa ka sa tlhophiwa ka gore se tsewa se fashionable ke nagana gore Ikram Reiners o bontshitse o dirile tiro motshameki a le nosi moraga dingwaga tse dintsi a nosa dino di le 5 mo motshamekong o le nosi ke ene nna go ya ka nna ke tla mo supang gore ka nna jalo motshameki tota motshameki wa setlha mokatisi fa o fentse sejana sa lega go tseba gore kwena mme ke tsa gore se gona se mo se bile ga o bua ka Ikram Reiners o nkgopotsa se ba le bantsi mo setlheng se se fitileng go bontsha gore se OJ a se buang ke nnete ka ntlha gore go le batshameki ba ileng gore ga nkiri bua ka bone thata mme ga mo le gape ga ne wa tsholetse go ka dira ka natla mo setlheng se se fitileng re le bantsi ne re dumela gore monna Pule Saleng ya go nna bosigo ba gagwe go dikabong mme ne ra makalane go kaiwa gore Tebza Mrembola
o tsaya ka boa motshameki o gaisitse ya gore ke gopola sentle ka gore ke go na le player of the season go na le Players player of the season. Yeah. yaanong ke se e leng gore maaforika borona ba ipotsa gore a ko bloemhof ne re solofetse gore go tla nna bosigo bo le gore ga nkitla bo lebalwa ga re bua ka tsa merero ya kgwele ya dinao ke ka moo ntlha ga OJ re sa e tlhaeletsa matlho ka gore go ka feleletswa go nna monate kwa setlhopheng sa Stellenbosch ka ntlha gore Ikram Reyners go bua nnete ne ke reditse le Hugo Bruce ga bua ka ene ba ne ba mmotsa ka ene le Khanyisa Mayo ba re ga ke kgatlhanong le Khanyisa Mayo le nkutlweng sentle maaforika borona Khanyisa Mayo wa nosa ke se e leng gore a sitse a re mathata ke gore ga motshameko gore ketefalela o na le go timela Ikram Reyners la motshameko ka re ketefalela ga ka kry-a tšhono ra ka nosa mme ebile gape a ka re thusa go ka aga tšhono a agela motlhaba dintlha yo mongwe Selo pele ke sa go tsene mo ganong tlotla e ke totobalang gore ya go bonwa ke Maswanganye ke a player of the season ke buisiwa seo ke ntlha ya gore ko ga gona criteria ko ke batshameki ba setlhopha sa gage batshameki ba ditlhopha tse dingwe batshameki ba DStv motho a ka rialo le ba katisi ke tota ke batshameki ba ba tlileng go motlhopha mme ke nagana gore o fa o lebella yone ntlhentse ke bua bo fashionable fa o mo lebella Ikram e wa ga etsa mme e senya e na le criteria mo gare ke ka mokgwa ke reng ke bona ba tla e aroganya re itse gore player of the season in the player of the season gape mme ke belela monongwa ba tle go e gaganya ka bogare le gale a re tswe mo dikabong re lebelle jalo ntlha e nngwe re lebella jalo kganya ga jana e tsweletseng pele ke metshameko ya Motsepe Foundation re setse re itse mofenyi monna wa Clinton Larsen ke motakare fa na finya le metal wa le galantla ya Gauta ba se ba ke dutseng ba le bone ba le banye thata o mo na sa bilego Clinton Larsen o fentse bo simega jwa le ga kwa Manning Rangers the Mighty Maulers jaga ni itse re kana go eo ba ne ba le go go setlhopheng seo ba katiswa ke Gordon Ingisand me o dirile seo gape o bone metal wa Gauta le kwa Orlando Pirates monna wa Clinton Larsen o bone metal wa Gauta le kwa Bloemfontein Celtic a fenya metshameko ya Telkom ke yo kwa setlhopheng sa Magesi se mo setlheng se fitileng se ne se dubana le tankga ya seretse sa dimmitla ga ke go dira getseng ke tsa gore ke go ka feleletsa a buisana le batshameki ga setlha se simolla mo biking le mo go ona re ke gopola sentle ke le ka utlwa tshameka kgatiso ya ga Clinton Larsen ka gore ga gone go ka feleletsa a keteka ka ntlha gore o simolla go ka nagana ka setlha se se tlang sa DStv Premiership o fetsa go bua gore mo setlheng se ne se feta ko a re bua ka Motsepe Foundation Championship na dubana le seretse se se tletseng di mutla OJ mme na tsa tshwetswa gore tshwantse ke go batla batshameki ba nang le maitemogelo Diamond Topola Rulani Manzi Mena re ga tsa ka Rulani Manzi Elvis Chipezeze Dylan Mekwa na o no gona go feletsa o bona gore le fa go ne ditso Dylan Mekwa o dira dilo ka fa letlhakoreng la molema kgotsa la moja Diamond Topola ka dingwaga tsa ga gona go feletsa dire dilo ka center back Rulani Manzini OJ ke target man Elvis Chipezeze o bula karolo mo botlhokwa thata mo tshwara dino le maitemogelo se se go fasilitsa ke siame ke gona na ba simola ka nya ka go ka feletsa go tlha bosimega ba Motsepe Foundation Championship mme ke tsa gore ga ja go Mr. O gape be ke ya go wena OJ khotsa ke tla e botsa mme ya ke la tlhele fela mo tafoleng re tla feletsa re ya tlhatla a go gore ga go le gatle le quarter finals ga Amatax go ba mile mo tshamekong ya bone le go tlisetsa batshameki le tsapa ga re tsena mo the final stretch ya metshameko ya Motsepe Foundation Championship ke tsa gore Rabi ke ntlha e botlhokwa e potso e botsang ke potso e botlhokwa thata ka gore fa re lebeletse tikologo ya ntlha ya Motsepe Foundation Championship ne re itelera re Amatax go fitlela ga jana tla re re tla re rorisa yone go na le setlhopha sa Magesi o lebeletse mo go gore ba simolotse ka go ska le bala obiti le Obit College ke tla go tikologo ya ntlha tota bilo ka ba re setlha se sa Motsepe Foundation re bone first round e differently second round re bone ditlhopha tsa first round re bone ditlhopha tsa second round ditlhopha tsa first round ke Obit College le buseditse go morago le gale ke tlatla ka yo ke Obit College ke University of Pretoria ke ditlhopha tse pedi tse le gore le re itelera re tla re kana kui e be ile gore nngwe ya ditlhopha tse pedi tseo di kwa setlhoeng fa o lebela setlhopha sa Baroka o lebeletse setlhopha sa Magesi ke ditlhopha tse le gore ka first round ba ne ba le ba siela maemong a botlhano a borataro a bosupa a borobedi ne re sa solofele gore ba ka fitlhela ba lefa
dilo be di fetoga fa e tla mo tikologong ya bobedi ko gone re bone jalo maitemogelo a ga Mokatisi Larsen ya le gore ke tsa gore o tshwetsa advantage ya setlhopha seo sa tshiamelo ya setlhopha sa University of Pretoria ka Pretoria ne ba itewa tsebe ke metshameko ya Nedbank fa ba ya ko Nedbank eno se le ba le gore a ke tsore ke re ba tlhokile lesego kgotsa ba di fixers sa bone tsa go Nedbank bana ba kopana ditlhopha tse di popota tse di tlhokang gore ba felele ba tlise 18 bana ba samela ditlhopha tsa DStv Premiership ene ba dirile bontle kgatlhanong le tsone batshameki ba bone ba le gore bana ba fenyetsa liga bane ba tla botle bane ba fella fa ba ya go Slopeng sa fa ba tshameka le Swallows bane ba fella ba ya ka 18 fa ba tshameka le Sundowns ba ile ka 18 le Mororone go na le batshameki bangwe ba ile gore bane ba seo ka ntla ya kontraka ka ntla ba tshameka le gore bane ba dimile go tswa go Sundowns ba ya ka go ke tsa gore ba latlhile for a bile tsa paletsene teng fo fela fa re wa lebella setlhopha sa Magesi OJ ba so ba tle ba re every setback is a setup for a great comeback fa o lebella Mokatisi Clinton Larsen ka mogolo gore o dule ka gone mo PSL a go simola go Slopeng sa Summerfield Dynamos go ABC Motsepe ke tsa gore ke ka go kgaolong ya Mpumalanga fa ke sa fosi ba le bantsi bana ba itaba re ke the end go fedile ka Clinton Larsen la bo pastlhopa a tla ka sone spine se ntse bua ka sone o tsotse batshameki ba le batlhano mo Slopeng se sa Magesi bana dira le bone ka kwa Summerfield Dynamos Dylan Mekwa ke mongwe wa bone tlatla ke mongwe wa bone tlatla ke mosimane o monnye o sa gone ka kwa kgaolong yo ya ABC Motsepe ka go province ya Mpumalanga ke batshameki ba le gore ba mo iretse tiro o tsa go tsaya maitemogelo a sengara ka sepe mo tshwara dino le gore ke tsa gore ba tla itumela thata go mona mo Premier Soccer League ka gore la bofelo fa na le mo PSL ona khisiwa thata ka go jana ko monole wa Elvis Lesses ne una sa Robert monna le nusi itso musima le ke ene ne tere fa bona chipezeze mo le naning la batsamiki ya ba yu o ke go nathana le ga ke itse re buela mo ntleng ya Clinton Larsen ke ditlhopha tsa Magesi ga se ba tse tshwetso ya gore ba tsamaya le mang go ya kwa DStv Premiership botlhokwa jwa go tsamaya le Mokatisi kgotsa wa tlogela fa go ntse jana me nna maikutlo me ke gore Clinton Larsen ga a montšha kwa DStv Premiership ke nagana rona le maitemogelo a go dira kwa DStv Premiership e bile o ke la fenya jana go DStv Premiership o bua nnete OJ ka ntlha gore so se buang o se buditse o mbiking e fetileng ga no botsa gore a setlhopha sa Cape Town Spurs ba diegetse Shaun Bartlett ba diega le go katlisa Ernest Medindop o fetsa go tlhalosa botlhokwa ba maitemogelo ba Mokatisi leng gore o mo fana kwa go kwadisa batshameki ka gore go na le sengwe sa se buileng Clinton Larsen re feditse ka lega re na le nako go ka batla batshameki re na le nako ipankanyo ya setlha be re gona go ka feletsa re simolla sentle setlha a re go batho ba le bantsi ba le ba gore Cape Town Spurs ba feleditse ba go metshamekong ya ditlhotlho ebile o bua ka gore o tswa ka le setlhopha sa Summerfield Dynamos ke a gopola motshameko no dira ke OJ mo CBC1 ga tsa Summerfield Dynamos ba isana tla se le setlhopha sa Puya Msuthu ke ena dira motshameko ko Chatsworth ka di playoffs na ebile Summerfield Dynamos le ba tsama ka Zuke motshameko wa malo ba setlhopha sa Kaizer Chiefs na ba santsa le monnye abe o dire mo tlhopeng dile mala go stop mo tsamero ya DStv Premiership sene ke le ka go se bua fela ke gore se se ntshosa nna OJ ke gore batshameki ba bannye bone re ba kae ka ntlha gore ba katisi ba le bantsi kete ga ba tsama ba tswa mo Motsepe Foundation Championship ba bona promotion ba go DStv Premiership ikete anong maitemogelo ke yona botlhokwa thata ga o santse le monnye ba tsa gore a re motlogele fa a tswelele go ithuta mo le re tla bua gape re molate le fa nakong go na le go ka feletsa go pateletsa gore o tsenyeletse go mokgetsing ko teng ka ntlha gore o no a motlogela o sena go ka mo apaya me botsa gore ga ise a butsu sentle gore ka director go tsa merwa DStv Premiership ke tsa gore ke phoso OJ go le gantsi ke phoso mo ditlhopheng tse dingwe ke a go boela go morago go senene Sekhukhune United fa ba bona tlhatlhoso go tswa ko NFD ba tla mo Premier Soccer League ba tlile ka McDonald Makhubedu o tlile a loma e le ba sa motshepi ba simolla ba bona kete maitemogelo ga McDonald a fella kgotsa o retelelwa ke go samagana le seemo sa Premier Soccer League ba mo gogela go tlase go senene ba mo dira mothusa Mokatisi ba matlela Mokatisi setlhopha sa Cape Town Spurs ba dirile se le gore ditlhopha di le dintsi di retelelwa ke go se dira go tsweletsa le Mokatisi ba ibitletse jalo ba le ko thara
ka Sean Bartlett setlhopha sa Magesi tsa gore mo lekgetlo le ya bone tla nna khitse farologane ka tla gore ya ka o sa tsgo kae class eno na le maitemogelo fela ke tsa gore di tikitla ka fa ile gore bana le madi a go batla mokatisi go sale go sha setlhopha sa Magesi ba santse go le go sale go sha fa ile gore ba tla dira jalo gongwe ba ka motlhatlhosa ba mo dira technical advisor khotsa a nna go gongwe ya nna mo thusa mokatisi fela ke tsa gore mo go Clinton Dawson bana le mokatisi ba mo tlhokang go ka tlhana kanto ya DStv Premiership. Fa re tswa mo metshamekong eo ya the DStv Premiership tota metshameko ya Motsepe Foundation se re na le tshimega mo the DStv Premiership dilega di le malwa re na le ditshimega ra itse kwa Germany re na le tshimega se re emetse kwa England fela go ipontsha gore kwa England mo ska ro tlawela kae re na le tshimega kwa Germany jaaka ke go tlhalosetse Bayer Leverkusen me ke batla jana re boela mo the DStv Premiership ntwa ya khapa madi motho a lebeletseng ga jana ke maemo a bobedi le maemo a boraro ke manyo ya Champions League le setlhopha sa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates kgotsa setlhopha sa the Maroons Stellenbosch. Go bua nnete OJ ga ke batle maAfrika borwa ba tlhaeletsa matlho setlhopha sa Stellenbosch le fa go Orlando Pirates go bua nnete ba nosa mo metshamekong ya bofelo ya setlha sa 2023 le 2024 ka gore le ka laboraro ga ne ba isana tla setlhopha sa Chippa United se go fatsa mabasa go ka feletsa a bona nno ga ya bobedi me go na le sengwe se feletseng se nkgatlha mo motshamekong o so tlo bua ka sone OJ gore go tshwaragana ga batshameki Tito Maswanga ikene tsa go tsa di penalty ga mo le gape ga setlhopha sa Orlando Pirates ba bona tsa go tsa di penalty me ka ntla gore tshegofatso mabasa o batla go ka fenya kabo kgotsa o lwela go ka fenya kabo ya motshameki o no senetse dintsi mo setlheng top goal scorer ba ne ba tsa tshwetso ya go ka feletse bile ene Tito a supantse go fatso mabasa go bontsha gore go na le sengwe se le gore ba se buile kwa di purpose tsa go tsa bo aparele gore ha re ka bona tsa go penalty ya re thusetse go fatso mabasa a leke go ka tumela Ikram Reyners me yanong se sengwe se ke ipotsang sone ke ka ntlha gore ga ba kopana le setlhopha se leng gore se kgona go feletsa se sireletsa batshameki ba le bararo ba ileng gore go ka nna mo nageng ya Aforika Borwa ba kua ditlhase ke ipotsa gore nka ba simolotse setlhakatse le ntsenyalo nka be Orlando Pirates ba iphitlhela ba le kae kgotsa nka be re bua se ka go gwetla bosime ga ba lega re le boile mo Fokeng ka be lo Dlamini Patrick Maswanganyi ke ba sebeka ba go ntse ba dira sentle gangwe le gape ga ba newa tshona go ka tshameka ke Jose Riviero me se Steve Barker sa pang ko stopeng sa Stellenbosch se bokete thata ka ntlha gore ka la boraro bone ba tshamekile maleka OJ se ka fela gore ba santse bana go na le pharoganyo ya ntlha magare ga bone setlhopha sa Orlando Pirates mme ga setlhopha sa Stellenbosch ga ba le ko lapeng le ga ba etile ke setlhopha se leng gore ba itse gore tshwantse ba tshameke ka tsela e ntsinyang go na se tsena re ke strength sa go ka setlhopha ba itse gore Titus Ikram Reyners le ka wana la ora ka fa matlhakore batshameki ba le bararo ba botlhokwa thata mo seleng gore ba saga la o lebella ba le gane ba latlhela mo kgaisana Nedbank Cup karolo o bidia mo tshameko gana fetola batshameki go tsena le ka wana la Antonio van Wyk go bontsha gore ke mo katiseleng gore wa itse gore ga lano le sa bereki nga feletsa ke fetola ka tsela e ntseng jang yana ke ka mo ke go rang kere go nna bokete gore nga feletsa ke go fa leina mme a ke batla go tlhaeletsa matlo setlhopha sa Stellenbosch go ka nna be ke dumela le gore ba ka makatsa maAfrika Borwa ya nna bone ba fetsa maemo a bobedi Mesa Orlando Pirates dirile jaaka e gile ya tshameka thata mo metshamekong ya kontinente ya itse gore go batlegang ya itse gore ga go batlegeng ga ba go emela bone fa ba ya go ba emela Afrika Borwa ba emela ditlhopha tsa Afrika Borwa tse leng gore go tshameka ga bone sentle kwa metshamekong eo go oketsa ditshono tsa ditlhopha tsa Afrika Borwa go nna di le dintsi kwa metshamekong ya kontinente wena o ka eletsa gore setlhopha sa Stellenbosch tla be le kgetho la ntlha Steve Barker tla be le kgetho la ntlha a mme ke yone la go ra ithute kgotsa o ka eletsa Orlando Pirates e tsene fo e tsweletse se ba sa se feleletsang motho a ka Orlando Pirates ba na le unfinished business mo metshamekong ya continent mokolo bo le boteng ati Orlando Pirates na le unfinished business ko continenteng fela fa re lebeletse seemo sa ga jana ibile ke rata ka mogo Rabi a tsibogetseng potso ka gone ka gore Rabi wa etsa ga tlhamalali go ka nna ke bona Stellenbosch le bone ba go fetsa ba la kuma mo bobedi ga ke na nna le setlhopha sa Orlando Pirates ba bogedi ba nkutlwe sentle ke buiswa ke tshameko ya bone tsepamo ya bone consistency fela fanele go ka thato ya ka ya rompotsa mentla Orlando Pirates ba ye ka ntla gore Pirates ba na le maitemogelo Pirates ba na le didiriswa Pirates ba na le tsotlhe tse ba di kgonang fela go bogela potso wa gago ke tsa gore Stellenbosch ke bone ba go goroga mpele go lefatsheng leo
pele ga o bua ke batla gore a seng ke a tlhaloganya gore nga re botse a Stellenbosch ba na le batshameki ba ba lekaneng go ka lwantwa mo kontinenteng ya Africa. Stellenbosch ga ena okay no tsela ke tla boela mo go wena ke tla boela mo bona le se ke batlang go se le botse okay yes ka ntla eo o ke boammaruri a re ba tsama lebella squad sa Stellenbosch sa ntlaela lebella age difference age cohort le gore gone mo sa ga Steve Barker maitemogelo ke fale le fale o na le batshameki ba banye ba le bantsi maitemogelo ko CAF Champions League wa go atlaela fela ke se le gore tla ba sungwelwa mo fa ka ya ka go ba tla ba batshameki ba bantsi ba le gore ba simolola go dira ka kwa CAF Champions League ntlha ke batla go bua ka yone ke ya gore ke a go tsenya Rulani Mokwena Rulani o batla go tlhoma rekoto kgotsa go feta rekoto go lekalekane kgotsa go feta rekoto e belweng ke Pitso Mosimane ya 71 points Stellenbosch mo tseleng ba na le Mamelodi Sundowns a Stellenbosch a tla fenya Mamelodi Sundowns go netefatsa fa e ya kwa Champions League morago ga ke motshameko wa Sontaga morago motshameko wa Sontaga wa sekamagalogang sa bobedi sa Nedbank Steve Barker o buile ntle botlhokwa ko kokoanong ya bobegakgang o buile ka motshameko yo a re bone ba maru ke gore ke ne ke ba batla fela ke ba futsitsane ke a itse gore ke go ba bona kae ka motshameko wa liga o itoto ba ditsare Sundowns ga ba kitla ba tsa liga ka rekoto ya ba le unbeaten a ke itse ka le reola se o ka ile ka mogwanetse lentseng jalo Steve Barker ke mo katiso ile gore ga ana boikgogomoso ke mo katiso le mowa ke tsa gore fa go ikanela wa itse gore o buella mo go eng ne le motshameko wa bosigo go tswa motsegare ndele motshameko wa mosegare okay lazaro ba ona ikutlwa gore a re no ne ba tla go bona fela ka go itlhelele motshameko wa bosigo ya tla bosigo di amakatsa le gale maikutlo a lona ke gore setlhopha sa Orlando Pirates e tla tota Stellenbosch maikutlo a lona ke gore Stellenbosch e tla sutlela jalo kwa CAF Champions League mme Orlando Pirates go ra gore tla ya kwa metshamekong ya CAF Confederation ntlha engwe batho ba sa ile mogeng ke gore Chippa United e na le tšhono ya gore e ka tshameka kwa CAF Confederations Cup ga ke tsore le mogile ntlha yo ke utlwe e buiwa OJ mme bile ke batla gore re feletse re tlhatlhamole sentle ka ntlha gore batho ba ne ba ke utlwa ba bua kgannye ba e tlhalosa sentle le nna ka medi ya metshameko ke utlwa ka gore ne ke batla botsitso ba kgang ka ntlha gore o ka setle fa o botla go ka feletsa o tshwara kwa o tlogela ba ne ba ka gore o gopole gore Mamelodi Sundowns se ba le gone ba ya bona kgweng a se ba le go Champions League Orlando Pirates ba setse ba a re ke CAF a re tsela batla Champions League or Confederation Cup ba mo 2 or 3 ya ke batla ratolo se khanya gore Chippa United e tsena jang gore ba ka feletsa iphitlhela le bone ba emela Africa borwa mo kontinenteng Chippa United e tsena ka ntlha ya gore e tswa ko se ka kgaola khanyeng le setlhopha sa Orlando Pirates Stellenbosch e ne le kwa se ka makgaola khanyeng le Sundowns ditlhopha tse pedi tse di na le tšhono ya go ya CAF Confederations Cup ka maemo Sundowns ya e bola Stellenbosch ka gore Stellenbosch tota ga e bola ya e tsenya ka gore Stellenbosch e tsena ka ntlha ya gore e ka tswa maemong a bobedi kgotsa boraro ga gona potla tlolang a e folositse foo Orlando Pirates fela jalo le yone ga gona potla tlola folositse Pirates mo go 2 or mo go 3 ga gona re ka nna number 4 mme go sala setlhopha se le nosi se seng se le kwa se ka makgaola khanyeng a Nedbank setlhopha seo ke Chippa United e tsena ka tseleng tseng jalo Stellenbosch Mamelodi Sundowns Orlando Pirates tšhono tsa bone di tlhatswegile go totobetse tšhono tsa bone di tlhatswegile ka tsela nngwe ba tla ba le kwa ko kontinenteng either confederation or jaanong Chippa e tsena ka tseleng tseng jalo e balatsitswe ke tlhare fela jaaka go na le setlhopha se se ne sa tsena jalo ke le ka go ikgopotsa gore se ne sa tsena ka ntlha ya gore setlhopha sengwe se ne se sa dira sentle a ke tsona ke Marumo Gallants sa fosi mme ke se tlhamoraga mo
ka gore ba kile ba fenya se go fentse ke Marumo Gallants ka gore Chakuma e fentse se jana ka tlhamala Marumo Gallants be ya makgaola khanyeng fa ke sa fosi le tlhopha sa Mamelodi Sundowns me ke yone mogore re di lebella ka gone tseo tsa maemo a ntlha a bobedi le a boraro re lebella jaanong maemo a borobedi tota ditlhopha di le robedi tla go di le kwa godimo me maemo a borobedi a go feletsa re busetsa gape kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs balatedi ba Chiefs ba na le toro ya gore ba bone setlhopha sa bone botsamaisi batshameki baratile balatedi ba na le toro ya go bona setlhopha sa bone se ya mo top 8 ne ke bua selo se le sengwe mo tsamonya beke e fine ga gore Chiefs ha e batla go tshameka mo top 8 e tshwanetse tswe mo maemong a borobedi ya go tshameka le Sundowns fa tswe mo maemong a bosupa ya go tshameka le Pirates kgotsa Stellenbosch ha tswe mo maemong a borataro ya go tshameka mo Pirates or Steelers gape mara fa le bela dikatsa Chiefs ha ba Chiefs ga tswa mo number 5 fa le ga e fela ha bona ka number 5 nna sa mene le gore mme Chiefs ne sa tlhoke nako ya gore ikhutse e ska nda bo top 8 ikhutse e thone dinta e bone poso e ye pre-season e re fa ba simula ka metshameko ya lega ba tswe mo diong tsa bo MTN8 mme motho a bampolela ka serodumo gore Chiefs ke setlhopha sa serodumo se tshwanetse go nna gone mo top 8 o bua nnete OJ mme ke tsa gore ba go tlhaloganye sentle ka ntlha gore tshameko a setlhopha ntse sa kgatlhisi mo setlheng se ke ka mo reng a ba ka se nnedisanyane ba bone gore ba tshwanetse ba dira setlheng yang ka gore go bua nnete ga ne re bua ka sejana ga be re se bapisa le setlhopha sa Kaizer Chiefs e tlhoka engine overall ba dirang ka dijana ga ba tla tlhalosa go a kopile mme ke tsa gore se sengwe gape se tshwanetse ba se dira ka ntsoka ke go nna fatshe botsamaisi ba setlhopha ka gore ntse go bua mo begakganyeng gore Kaizer Chiefs ba tlhoka ba batla mokatisi o mosha santse re emetse go ka utlwa batshameki ba tsenge tsone bosiso tlantsi kontraka ga bokhutlo go ya sete bosigo itumeleng khune ebile ya go itumeleng khune le one tsetse go ka tlhagapetsa mo begakganyeng ka ntla gore stoppa ga se tla simolane ba re ke se tla sa bofelo ene pele ga motshameko wa Soweto Derby bona tsa karolo mo go nna ka gore ba tsantsa dumela gore a ka tshameka yaanong o bua nnete ga gore a go sa tse karolo mo kgisano ya MTN8 a se o se ka se ba thusi gore ba nne le nako e lekaneng go ka ipankanya go bona re batlisa maya ka mokatisi batshameki ba kgaoganang le setlhopha batshameki ba le gore ke gone ba tla ba tloga rupellwa ka setso sa setlhopha ba nne le tshono ga nna le pre-season ipankanyo ya setla ba simolla ka metshameko ya lega yaanong ka ntlha ya balatedi ya ka ntse bua OJ ka se ke se itseng ka Maaforika Borwa le balatedi ba go dina ke gore ga ba ka fetsa mo maemong a borobedi ba kopana le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga ba ka latlhegelo mokatisi setlhopha sa Kaizer Chiefs go simolla setlhala mo sa kgatelo ke botlhoko ba balatedi ba go dinao mo nageng ya Aforika Borwa ke dumela le wena Rabi le yona putso e botsang a ke putso e botlhokwa thata finally go ka nna bile ne ke tla ba rola morwalo ke re go siame go bankgetsi ga le di playoffs lu siame mo maemong a le maemong a bolosome le maemong a borobongwe a gore go ipakanya ka robile ntle e botlhokwa baratile balatedi ga bana ba maruri o tla bole mokatisi o mosha go sa kgathalesege leina gore o le gore o tswa kae o botla go jwa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo tikologong ya ntlha ya MTN8 gore se tlhasa ke 2025 sa go simolla fela ya ka se fedile ka kgatelelo eo e kalo ya baratile balatedi fela nete ya sala setlhopha sa Kaizer Chiefs ke tsa gore ba tlhoka gore ba ye go morago ba ye go ipakanya go gontsi go mathata a mantsi go setlhopheng seo fa re ka bua ka one re ka tlholafa fela mokwalo mo le boteng ba tlhoka gore ba ye go ipakanya a re lebe go mogatlheng Cape Town Spurs a se tsena le tshono kgotsa Cape Town Spurs re eme pele OJ ka gore LS Bedendorp gana bua ka ana bontsha ka motho leng gore o itlhobogile mme tshameko a setlhopha sa gage ga ne ba finya ka nne go lefela ne go bontsha se sengwe gape mme ebile gape na feletsa lena ka mofatsona go ikarabela re le fa go nne ke bontsha ke itlhobogile nna re ga di bola be ga khamekere ke tla bankanyetsa metshameko e setseng mme ga ke bone Richards Bay ba ka palelwa ke go ka finya motshameko o le mongwe kana go ditlhopha ka obinese ka metshameko e le mene yaanong se ke tsang gore se ka feletsa se re makatsa ga Richards Bay ba ka dira sentle re ka fitlhela Royal EM nna bone ba go bona ba tsa karolo metshamekong ya ditlhotlho di playoffs ka ntlha gore tsilentse ba tshameka ka yone go pola gore Cape Town Spurs
ba fentse kgatlhanong le Royal AM mme ke te John Maduka le ene a no simolola go ipotsa ka ntlha gore ga na tlhalo kgatlhanong setlhopha sa Orlando Pirates ga na buisa lo ba ga ka ile ga ba mo gore o tshwenyegile ka gore re mo ke setepe sa magane go sa go metshameko nya ditlhotlhona ka gore tsotlhe di matsogong a me ya no ga se na ga la tlhalo kgatlhanong setlhopha sa Cape Town Spurs na ka gore o tshwana go na le ditse tshwantsa di bankanye le batshameki ga se tlhola bua mago kwala gore tsotlhe di matsogong a ka ntlha gore wa itse re kgwela dinao ebile tsela ya 3.16 dintlha le tharo e kotsi thata mo go tsamera kgwela dinao OJ le wena Mr. O ke tsa gore ra go ema ka ntla gore ke lebeletse seemo ganyana Cape Town Spurs ba tlhoka diphenyo di le pedi fela ba tla ba boetse mo motshameko ba tla ba boetse go dira galang ka Royal AM fa ba fe ala dintlha di le somele borobedi fa ke sa fose ba la dintlha di le Royal AM na le dintlha di le 24 le bone seo se ra gore ka be isa go dintlha di 24 mme ano seo se ra gore Royal AM tshwanetse ya latlhegelwa ke metshameko yotlhe gore ba still gore Spurs se go di playoffs se gone go di playoffs fela ke tsa gore gona le bana le tšhono entle gore ba ka ya go di playoffs gore ba ka felletsa ba ile ba ka se tsamaye ka fa ba ka fenya metshameko wa bone setseng Cape Town Spurs Royal AM gora gore gangkgolo go fa ke Spurs Royal AM ke Spurs Richards Bay Royal AM ke lebeletse fa ke re Spurs le Royal AM ke lebeletse gore ke te mo tlhopetse le tharo ba humi ba botoka go na le Royal AM ka ba na le tšhono gore ba ka falola tsa gore ba ka efoga gotlhe setlhopha sa Richards Bay ba na le tšhono eo ya gore ba ka efoga go saka ga sekepe Royal AM Cape Town Spurs me ga ke di bone sentle ka mokgwa ke lebeletseng ka gone e ke tetla feletsa le gore ke Royal AM ko tlase e be nna Cape Town Spurs ke na le tumelo e tletse mo Cape Town Spurs motshameko wa bona bofelo ba tsameka le Kaizer Chiefs ka di 25 ke gore le tshega ba ka di 25 tsa May Chiefs ba fentse mo karolong ya ntla moraga gore ba boe go morago setlhopha sa Cape Town Spurs me Chiefs ya feletse fentse motshameko fa ke sa fose me ba tshameka motshameko wa bona bofelo o tla bong ba tswalela setlha sa bone me ga re itse gore go tla diragala mo motshamekong o re tla nna re letile go bona mo motshamekong o ga ke totoba le thata jalo gore Royal AM se ka ditlhopha di feng me selo sengwe se ntsha se re kanu o tla di bona dintlha tsa gore a feletsa tswile a tswile jalo mo mathateng a gore ya go tshameka tota a ikwa tlhamalalo kwa selepeng sa magagane fela go tla nna thata magareng jaaka le tlhalositse ke setlhopha sa Swallows ke setlhopha sa Royal AM ke setlhopha sa Richards Bay ke setlhopha sa Cape Town Spurs ba go Cape Town Spurs ke tena go ya ka nna mokwalo mo leboteng ga ke itse tumelo ga ntha jalo gore mokwalo mo leboteng fela ke setlhopha se ke neng se tshamekile kgwela dinao e ntle thata se mo setlheng se tla go phala ke bone batho ba ntla go fenya motho motshameko wa bone wa ntla phenyo wa bone ya ntla nnile kgatlhong le Orlando Pirates e tuka malaka be ga jana me re fitla jalo kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya rona mo letsatsing la gompieno mo bekeng e me ke a solofela gore o itumeletse tsotlhe tse re go di tsheditse mo letsatsing le mo bekeng e tlang re go solofetsa go le gontsi thata gore re tla bo re buile ka tse dintsi metshameko e farologaneng re solofetse dipuisano ke kgaolo ya rona boraro re solofetse dipuisano fa thulaganyo ya rona e ntse e tswelela ko pele wena nna ntse o le foo go tla bona jalo dipuisano le baeng ba rona ba re tla bo re go atisetsa mo le ka laela borra OJ Mr. O re lebogile thata me re lebogela le botlhe ba ntse ba tsweletse go ka re sela morago mafaratlhatlheng le re ileng gore dira le ene ileng gore ga nke re bua ka ene o tsweletse go ka dira tiro e ntle thata ke mo rolela hutsi me a re tswelele go godisa konka online OJ a re netefatse gore lefatshe la tsa metshameko le tsotlhe se batlang go ditse di ama metshameko ga go e gope gape go tliwa fa Wadile Jacobs wa Rabile Gaborone ke lebogetse go nna moyeng mo setuleng se se mogote sa konka online go tsweng fa ke a go nna mmogedi ke tla bo ke tshwana le lona yanong itumele mananeo otlhe a latelang a konka online motho etso ke puta se leng sa me re kopana mo nakong e tlang tada